Kardom, Piniada Birta long penili Samira Nitimumpi, Nona Zuita, Birtang Tonpen. Toxic Prapo India Independence Pen Pachiton Dosi Azadi Ka Amrit Mahotsav, Fit India Freedom Run 2.0 Kasa Stadium along Chiti Craner Kepanika Paman Pana Birta, Karnil Sasa Hemalo, Birtanang Pale. Nehru Yuwa Kendra Penchpater Piponsi, Jamek Pangcheng Palo. Bangswa Jamek along MLA Bida Singh Engling, Speaker Rite Singh Hiatum, Chitongdon. Ada Porpai Toxia Por Pendipua Hiti Malongke Kat Pangcheng Polo. Bangswa Jamek along Kajrab Dunatum Lake, KMA, KSA, CRPF, NSS, Assam Police Tipu Athletic Academy, Lapen District Sport Office, Kado Kawe Chirapen, Mason Pen Pachun Popose, Promoter Chakrabarti, DY Director NYK Pen Pachenipon. Sadun Pandoloner, Hatur Visaria, Bahaputi Kolekhe, Bharat Sarkar, Tata Youth Affairs and Sports, Delhi Freedom Runner, Protect District, Homer, Tata. ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ষ্টেটক কাভাৰ কৰি পেলাই টোটেল 750খন ডিষ্ট্ৰিক্টত ফ্ৰীডম ৰানৰ আয়োজন কৰিছে ইয়াত যেটো ইনষ্ট্ৰাকচন আছে সেই ইনষ্ট্ৰাকচন মতে আমাৰ টোটেল 300 পাৰ্টিসিপেন্ট প্ৰত্যেক ফ্ৰীডম ৰানত থাকিব লাগে আৰু সেই অনুযায়ী আমি আজি ডিফুট আমি অনুষ্ঠিত কৰিছো ইয়াত আমাৰ মুঠ 200 পাৰ্টিসিপেন্ট ফ্ৰীডম ৰানত ভাগ লৈছে আৰু আজি ডিফুৰ MLA বিদ্যা সিং ডেপুটি স্পিকাৰ বিদ্যা সিং তেখেতে আমি আজি উদ্বোধন কৰিলে আৰু আমি ইতিমধ্যে 7 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিছো কৰি আহি আমি আজি আমাৰ যেটো আমি হেতু শেষ কৰিব বিচাৰিছো भारत आदेत के जो हक्सिके प्रापो आंग्रें लासु पचितन पोसी देत angkangpi katalon ponalong dak ini dak dipurong sopi along ta lakasa stadium along pen pangcheng so freedom run onde ke jogwana ke kat lasu Nehru Yuwa Kendra atum pen si patir pipon la pen ladak Difu Athletics Academy, Karbi Anglong Sports Association, dan Karbi Anglong Mountaineering Association, dan 20 siat declare punca ada maju tonggono laso pinia so freedom run along. Lapen anutin laso kedeng pona thege anutin munit ta itun de munit. Baita yo okran messenger aphan laso anutin ta itum buri ponai po fansi laso abirta nutina long takapali fansi ini laso freedom run padu pom Hamran Municipal Board Kapalo Ward number 5 along Umrinti Aro Yakar Ward Langke Tong Pinajok non malom bowalang so phunga pam he rong araratom kachidam kachibang Pinang anak kisum citong nanglo. Aprang ahut ke bangso adim dolong sikidon. Bonta api karbar sika selam thuronga jok barla polote karbar angkok langdam edetsi tong printiti. Pining netho tason silang ki tong prinajok non malom ki ongdung arong aradatom gari motor kapacheleng pinang ang kisum pen kachitong nangalam the hawar aradatom pe cepak langpo. Suatu hari sungpik nanti tumge gerja persona ke dam ke sukun ka cipon la kado ka biasa ta sungpik la prang pen lo mangso adulong ni tum kar i nga masih nona mangge jo jual sia lang masih tong pong takali dan lo non gari motor dam ede lo la lo ni tum ke sung nai ke la na lo tum hanta jo kinang sot nai ke la ni tum tuar thi la ke bolang so phung pam harong ne hang an lo la bang so tuar hi thiru ni bak do lo ke bak setame non anta department tum tanang chilang le penar si bordoloi pu abang nang lang setame nang lang chorana engineer phanta chitong daman si seta bordoloi phanang toyat lo pana anna bordoloi lo nai klem ni ko mane klem ni chini da lo
tapi ni tum ke dam bang siksak dak lo jo lamang so towar kahino arjiding ikpiklo pachu arve ki yang pen masi delong ta selam pe me ajoine longlip pen anta me langpon lablo masi auto ke ve katum sitame bahara sitame kahilo anat pensi nilitum dunang koglo la silabang so towar kahino abang kaselam sirai phansi arleng ethe mate engineer ring tum hanstame chuning ripon iglo Towar ki phandura jok ajo phirlo ki sokyun e kachepon kachewan pinang sungnang no pusi pacheni lasi arpu ki do atom prabjin pen nanglangra kaselam pe prabjin jia phansi kisun ki pho arara tom pen chuning report hamren pen ni toma phera ke 100 kropen nang kilo berta Morning aning kanaro chiklo kidoji World Masters Games kachipati along karbiang long pen bangpho chipati dunji laso alam Assam Masters Games Association pensi pachini Morning aning kan Japan adet pikang sai pati malong aru cricket home arni pen ha inkora sir cap arni an kidoji World Master Games kachipati along India team pen kado kawe bang thongke pratrok sia bang pu bang fiatom chipati dunji laswang bong karbiang long pen bangpho chipati dunji Bang Phua tournament lake Tuliram Ronghang Pokhira TP Lang Toipi Rong PP Brigita PP Lapen Jyoti Borwatom Henlo Block Mission Coordinator SSA Lumbajong asa Hemalong Langkang Lumajok Ongdung Kinangsot Alu Lapen File Kanahogdun Kidam tang chiti ni phai tre troxy lapen chiti ni phai trainer cap ani RV kijang ke the par pika jok block mission coordinator SSA lumbajong asahem langkang lumajok sai hemalong kido kinang sot ahormu file computer lapen asona kitab pendanglong ongdung ahormu kana hokdun langkang room pen sai hemalong kido ahormu kana hokdun aputhak kidam tangani karbianglong autonomous council CEM tuliram longhanga phan kapachinia tengpen sai hem kikim kirang japha chechaklo Sitame piniar ni antar lasi dolang. Lasi laso asa hemalong ki claim kita masai kia tom pen put hot. Karbiang long autonomous council CEM aphan laso asa hem prabjin pen ki kim kirang asai kiteng convect jia phan kachuning ri patupon thu. Ate karbiang long angkang anke SSA pen ki claim kita data anke laso asa hem pen se kilang cari don mate ka control. Lasi asa hem mesen nang jipusi sai kia tom pen pachini pon. Nan malam soporapan bir tamu intun iksina. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Amount Garbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Defu Medical College. To know more, contact 936503768. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihena mopir putat bir talong wangthulo Dhansari constituency ka parlo dipu pen kilometer plike prahini ke helo Nagaland ahoy kirai Tularam Senapoti Arongarat Sip Mother ki kim jia phan kirap ka chuhang ateng pen Rural Aid Society NGO BDSRP niso terang pi amithanga khi pen ban pli atin kirap ka pajir dama birta kat news sa hemalo birtanang pale Dhansari constituency alo Nagaland ahoy kirai kido araratom phan sarkar pen kilangka pangkriya joine ason awar sai kilong dunde pusitame RAS NGO BDSRP niso terang pi pen towar kichuna lang awar sai pidam pomlo Lason si Tularam Senapoti Arong araratom Sip Mander ki kim jia phan dihen kaduria puthak Rural Aid Society NGO BDSRP niso terang pia phan kirap ki hanga teng pen chitini phai krenar ke barni ban pli aten kirap pajir damlo
lapen parong po along me ta me patote kangsi rong po arada tum niso terang pia phan kachero pacherpo আমার চোরাম গাঁৱৰ কাৰণে টিনাপাত দিয়া কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজ বহুতো ধন্যবাদ পালে আৰু আমাৰ নিছো কাৰণে আমি ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিছে এই কাৰণে আমি নিছো থেৰাংফিকে ধন্যবাদ দিলোঁ Langsoliet Sport Association hin pen chitini phai trainer ke parni adapor phai ke papor malom pen prek jam kapathua son kero Langsoliet Sport Association ame pu biren hanse pen kachepa hem pu pona maya long Langsoliet Sport Association a kongchun bang sodar be pensi mai ke pha alam the lapen alhi kapachini apor enlo maya long alhi sar puaman pen kasa kongchun bang pangkasteron Thapang jang alhi aman pen lumbajang videshi chairman Bida Singh Hanse Inglong kiri Lems a chairman Babul Inghi lapen chopha alhi aman pen KSA Borlang per head branch amepu Sanjip Hangcho Kasa football secretary Horen Ingti Secret Love Academy principal Sanjit Singh Ratchai claim bang kam sing timung sarthebe lapen pinang an kithe kiding atong chetongdon Kapathua son kirona long club kre phuatom phan football volleyball lapen kerem board hai hoiron pon Ini dah Langsoliet Sports Association ke pasal konvent ini under Langsoliet Lahore Langsoliet Sports Association under club network club dengan sports material distribution dan lain-lain hello Langsoliet Sports Material resident section seperti di konvent Langsoliet Sports Association tapi kadang beberapa club ini dengan hello along with penangan benefit ko students dan langsung kan jasa kata long dari awal bangsa itu online kan penduli itu isi ini karong ini alam mengalah hello last kita tentang assembly session along assembly tin sisi stadium itu masih di fu elelong mangke itu penangan sing wajib saya bedak langsung dari awal sih ele stadium yang kami lakukan dan lakukan already di sisi chairman ada Langsoliet Sports Association of President dan Kemenangan proses dalam warna government kelonggo masih ningkelok Langsoliet Hawar nilong kiri Hawar fans tapi itu kepatua ini orang lompong lapan langsung se akhirnya player itu mendapat kelas pardon Pinia Birda Bangil Pansi Kangton Iklo, Domitame, Kurwang 2.